ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kakinhun jagitray babu ikikalikit mar na rilum jantia. Kibdan hapo kashatri jong Meghalaya Joint Action Committee kibikinthop ek Association of Meghalaya Traders and Transporter ke Jaintia Hills Truck Owners Association but ko all Jaintia Hills Cement and Clinker Association hakar pulaitrik urampang araja pusau kiladawai ka sarkar jila bakanyakran bakibor badai page jong sarkar pedeng nakabentaban shnai ka Land Custom Station hakashnong kulyang East Jaintia Hills District kinabakan pinsu ikinong shalan mar pan pinpoy ki mar ki matasha keri Bangladesh. Secretary General Jaga Committee uba Enrico Di Pasi hagijing keran bekila pathai kubor uliat ho bakajingdon Jaga Land Custom Station hagashnong dauki banshalan niki mar ke bojing hiki trok kit mar hak baki hab ban up hadu saw nisan sngiken thi tamaniyo eka clearance nakadaw ke jingbon chaba palat ki trok ke bilet shakari Bangladesh. Luar kami ke Land Custom Station ang bangidon kamlo ke Land Custom Station kumbalong ta don ke Land Custom Station kodong tang kawai hadapi baru kami bat East Jaintia, bat West Jaintia Hills, bat East Kasih Hills di mana hadapi kalong ke kap ni ba bamla banglong manau kitrok ki hapan up de gilan dan syubo ban ex ban no yo do masun ne do yong kasim kordo sandri sngi yingi le kalong ke congested hang to tengi ke wengi de kwa government bro halor ban pli ya ne ka Land Custom Station hati apa kuliam kenang ban pensuk ban wen itu jing kapnya kenang ban ekonomi jong ipat ba government bro kan boots dan nangka ya kata ke ba ong nom taw limestone ada government ada factory kam bam ra jong ilani ka knyat bor itu limestone le yong jong i hang to factory ka janingi ban le sepo kuliah boda umpiang tengila ban yo ka dor bo biang ka government bro kan la ban jemdet ka revenue nong to na ka po export import ya kata ni kongnya government bang yang berpadu minister kodom brom ning sarkar saban ban ikren lang ni kene ke issue ban sim serious ban ikren ban ke central government ban beli ke lang custom station ke bodong kan kerti yang station Jaintia Hills kawai ka arpat ke bing ongnya government ba kede ban tap ya revenue leakage hapo cement factories na barok tigi krat ligi cement factories de ban bo hapo the kompong jongki ban check ni umar bawan ban tap the revenue kenang ba public revenue kenang ba government kan yo ya revenue kenang ba paiba untuk suppliers dulu nong song senong ga government jadi ban sim interest ya revenue jong ga government but ban interest yang paiba ban sim interest tan ya ki tangi ki factory nomor gitu lah ada business ki lakut kila pet sa tang mengi tengok kata kada buat ong government ban tap juga leakage revenue ko cement factory. Kali ke ya, lalu subuh lalu limestone ya, live ke metric ton, ma, hakawai ke kali, nama seti ngam ke overload, lakukan kibak iman, undan overload, nama undan restriction, untuk ke waste don, terkila live ke usau subuh ngai minimum live ke metric ton, ke kit ke kali kawai, kawai ke kali, si subuh per day mo nang ta live stand ko sansni tegali ke kis revenue dapat ka in a year it comes to ton ngade raja neos 8,760,000 metric ton kan wan kata ton de la ken de government ka charge revenue kanu ka charge bo ka charge to yo do yong ruspa ne hosan kan kabon na revenue ta la charge ga ni ka limestone ka ka ba government impose kasyong government ban charge kan ya nongkum mentah kam don ta nomor ka dim ar kam don rem to kadi dim ar office ke ban don to central government ke grand Bangladesh ka long masuk pa kasuk ka long ke Jakar gobiang watu ma Vincent palaro ka ma korba don ga session bala session na po you mention di kata reda ngampit re kuno di yan ho talay nangi i
Joint Action Committee ba hal jing debat ni kwa ay ban bas ya ka sarkar ban step namar government yo nong niru yo nong. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center